Krv. Kva je fizio, kondicijski človek. To klobučke postavlja, ne vem kaj je to. Daljša čupoma kao. Kaj mi lasema, kažeš? Biljek doma ti. Daj še mi pokaži nekaj, ne vem, ne. Ne vem, pred kaj ti to pomeni, majke mi stari. A vi kaj vete, od kje naj vem? Čak še enkrat, igra bi začeti. Klobučke, jaz ne vem, ko mi to kažeš, ja? Ali trener nek verjetno? Okej. Gajsi, kaj, ne vem? Gajsi ga. A jaz sem videl, kaj mi je kazal, sem mislil, reže Kaj ti neki. Loža. Maser. Vali. Idemo! Krka. Ja, ne? Moramo pauzati. To je iz prejšnjega videa. Okej, ne vem, bre, čakaj. Le Mike, jok. Ne vem, ni šanse. Nič, rekel sem, da poboža mačko. Ja, bravo, dobro. A Mike? Stvari nas je uporabljati. Trener. Ja. Si zapolnil? Ja. Si zelo staneš? Ne, ne. Željko Letin. Kaj slikaš pa še govoriš? Igrice igraš? Poješ? Poješ? Šalca? To pa ne bi vedel. Res ne vem. Ne vem. Učiteljica. Bulldog vem, da je. Oj. Joj, pa zadnjič je že mu žumelo. Vsaki dan jo vidi. Ne bom se spomnil zdaj. Gigi. Lilija, naj se menost. Po telefonu pa si niso zapomnil. Viš, ko igrice špilam glavno. To je to!